Board penyaat jongka Khasil Autonomous District Council bawa kajian jongka EM Banipe Ikatan Forest Kakong Magdalene Maulong rengkat UMDC jongka Nongpo ba balajit rani mentaka sengi kena hiar sepok kesnong omledo kesnong hak baki kat kan ni kelong gieng kena syak penjat ke jengtong jengtap ke jongki kemukwai usotron bat ke kui di kejenep kejenang jongki hagi board penyaat jongka District Council akan dikesengi ke baladap hakan dikejelang kepada dalang ruki officer jangkatan forest jongka Khasil Autonomous District Council Imrai bakam ju orang bak sambat sekretari senang kira-kira ni kejing jaga lemit ni katai kesengi panakan ni kejing kandu rasa tuhi bak katai kejaga ke baki pai bak kirarap kirareng kadai ke jaga jangka District Council ya ke balong tandu kisnam arjasan bandu arjan riu nagalang keyboard District Council kila thuru bakila jing tip skipai bak nadu kisnam ke beradap bagi namrap syu ti ke jaga nama kadai ke jaga jangka District Council Tiada ni kalau kita bar kelapan pa bagi larap etika jaga jika jingrat kita patang sipor bagi sakariat nak syawai kum kaba sarayo kaba bakum juru sarayo kui jing tung syab kena nak cek jaga lajong hagan ni kerja penbaik nak kalian ke kong maten molong kali tu bagi sarap pada sya usia menyetu ya jinu jing sab kai ba diban nak kalian ke District Council nomor kadang ta jaga junga te ini ibadan hagatu kamet badang war te wan me hayeng jingi hatu kamet te ong ne Pej mong thay phut nọ ta chỉ thung trong phi ta ngam phut ra bà đằng đây cái chaka trong nga ta mà ta ông ta không thua hi ta ngam por ông ta kawan cái gì keren ta ông bên này ông là ông bà đăng ông và uang ta haba ya keren nak tu pi kedau hado kapung kadang chaka trong phi mà ta pi ngapan map di ông balapan map nga Ano kata kakot bangapan map mga kadang ngat hingga caka junga kata kadang ngat ke caka nga tengah kambet ngatung bet ngatebet te ini iwan haka si tarik tang kala tarik ilawan pom im ajing tha rananga habala kren bading ngat ke caka junga ta ide ben pam ide ben songe mo ta pam ba ihap ada ke jing tha ngara ngadang kam daya kata ke caka ngadang kam je kata caka tengah tang thung ro banga sutrai badai ke manga kata ngade ke bathet kata caka ta kumnon chu ai hadang ngat ke manga ngaro ngathet tengam suyo mo tengah open kumni ba he ai mo ya kata ke jing tho jang phi ba ni la dulor hagan ne ke jing thung nga ngalapan jing tho ra im ai ra jing tho ra ngetan ya kran de sepang ke jing tho Namar ngata ngadon ke jing tho tar mo ikdo be hapo ke penthor ngata kading dek penthor kadang ngat walai kren sepang walai sei kot katu kelak sei ngar ngam sei lang ken mo biang bas umit so office ka ngam de banga kwan ban chim yak te ke ndo tang te jing thung kwai banga susara hang te daula he daula long ban thung shawai ngam sara no te ukwai umpat long bra ban thung ban ra shawai la ngasura jubor yo ya te kampat de ra kapor bangan ra yo te ukwai banga sara hang te ila dawan pom no ngat ngam so bha ya kanela dapim siu Dai hok ik ta dai. Semua benong hari por marba. Ya kate ke jaka ngilatip rupa nadu mensuha kam dai hok chu ke jong pai ba. Marangi nginum keren ya kate ke jaka keren nam tak. Nga keren chai be ya ke jing bakla ka rupa nadu mensuha. Ya ke jing bakla ya ke tu ke jing bakla la de bakla ngim thau ngim wa chu ka ba le la le. Te ngi keren be ya ke direct ya ke point ya kini ki jingtung ya ki balong kum ki kwai ki bandra na shawai ya ki tugen kirim bi tang ya kata pon ya ki jakai yu ki bala baklam du shwa ngla chuban ngin kini la ngin tamput ya ta put bala depker ta ka tenap forest du sukusil te ngimla chuban ong ya kata kirim bi tang ya kata pon la da ka don nem ka jing smo ka jong ka nakaliang ka jong ka department jong ka du sukusil kan hok em ban siu kan bitang ya kena poi ngam poi ngam kwa ban ong bangin tur mingin tamput yang tamput bala don lupa ngimla ban keren ya kata bala ada mak kita kata jong ka department pat mangaru kum ke em akan ke sengi hajing don ringkat lang jong i local MDC i ba balajit i lingdo raj secretary raj CFO but in charge jong ka riboy ba machuel o iba ka compare karsati Kani ka sengi ngilawan banyu kejat aku senang lado kumba kilayo I ka kubor ka balami ling ba kilat athai kubor but nakaliang ka jong ka senong
bat nak kaliang ke jong ke department nilai yo ban yeshong banyak penben bat nak kaliang ke jong iru kumba pitip kabor bat ke ikhtiar jong ke district council kalong banyada ya uput yu usam bat kham tam lilai ngidon ya ke plantation ke jongi hang ni hapo lailat te nakerpat ru na ka bentaki nong shong shnong nang ne shakmat tada kidon kenunu ke jing temu ha ka baki kwa bandrep bandriang dan ke jing temu ke babaha ke jong kiru nakerpat iki bikin wan ha kelenti ke badai kelenti ke ba ngide bengin yakren lingba kita kinu lingba kita ki jing kerpat ke jong kiru bikidon kami kenunu ke jaka namar ngis ngothu shay namar ba kum kini ki situation mo ke ika kamram ke jongi ke dong banyada ya ke property hi jong ka district council yu put usam teng teng ka khubor ba mi shabar kan long da kungwe mo kindon gi ba kenno ban kentho kin ong ba ngilade ngilalilam ki jaka ki buta ndeng ngi kwa ban ong phi ba ke kamram ke jongi ke long banyada na ke benta ki jaka ki puta ke jing don ke jing em jong ka council hiru bat na ke jing shim khia jong i local MDC ngilalik mi ngila kendu hiru inong shong shnong hadu i secretary shnong ngila yadon rang du i rang ba shnong bat ban pen shisha na ke benta ke jaka ke ba laja pat ha tu ke sngi am tau pot usam bat nganget scam hiru ba kum ka council ngidon hang di banyak trelang ban wara kata ke jing bha kham tam aka bayadai ba ke jing penbet pot usam ke ba kalong shisha kwe na kemat ba ke issue ke ba ni kisngi ngi ju ya kren bengi ju thir na kapor bat na kalian ke jonga kum ke EM ru ngala shim ya ke jingkit clear bangan ya kren hiru ya UCEM haringkat bat ka isi ke badon hangte ya ke ek pada kilat kilenti ke bangin shim nang ne shakmat ha ke bayadai ba ka tu ke incident ke jingja ke baja hang ne ko plantation baila kren mene ngala betha bat ngala ong hiru haringkat lang kiri orang ba badon hang ne mene ha ke meeting ngala ong yaki ba nganra ikani kaman syaka isi ha ka jing don ringkat lang jong ki UCM bat ki para EM bat ngingit scam ru kan de ka we ni ki agenda ka bangin saya kren pat ha ka tu kapor kumnu bangin shim ya ta kasin jan syakmat ban ngingit scam ha tu hadin ka tu kat ni por ngasala bat ban ai ka jubat minta ka compensation ka jong ki